Tala falava nei foi vaenga o telefou bailisi fonga o le lo mua. Ua whaitioina le li palmia ia Christopher Laxon le fuafuanga ale malo Israelu fausia ai nisi o latou falefau mano fuanga whaamotua tu iai tangata I le tu vai sifo o le Yoritana. Luas fulma le fitu isi atu nu o le langi ua o latou saini ia se whaamtalanga tustusia faa li ailo latou te I lea fuafuanga ale malo Israelu tai le isaini ai le malo New Zealand I le tusi. Manatu ia atunu o le fausia ai o nisi fa le fau o le malo Israelu I le tu vai I sifo le waitafe o le Yoritana I le tu I sae o Jerusalema. O le awhainga ta ai fuafuanga mo se malo tu ma oti o tagata Palestina. Ma whaawhainga ta ai o na lato maua sotanga mo le nuupa ia o Jerusalema. Na whailo mai le li palmi o New Zealand, nā te langolango ina ato toa ia lea manatu o atunu nei ua saini ai le tustu singa nei o tuina atu I le malo o Israelu. O le masina fo la whailo mai ai se whai unga mautu o le malo o New Zealand, pe la tau te langolango ina le whaia leo se malo tu ma oti o tangata Palestina pe le ai. I le taimi nei o loo file mua le ai se whaalinga o tuina mai I ofisa sipai le malo New Zealand. Tu sai o li poti e whapea ua poloka I le United States le vetu whai o whaamtalanga whaalilo lilo I le wā o malo le whalapo tonga o le Five Eyes winga I tau mo whainga mo se file mu I le taua I le wā o Lucia mo Ukraine. O se ripoti le CBS Amerika le whainga le vai aso na ta awai e whapea ai ia se mimo whaalilo lilo mai le whaatonu ngā luenga whaasipai le malo Amerika le te maitai o Tulsi Gabbard na whaia I nai vai aso ua mawai atu nei na whaatonu I nai ofisa o le malo Amerika ina ia taofi le whaailo ina atu whaamtalanga I tusa o le neimata upu I sui awai o le whaalabo tonga le nei o malo o le Five Eyes. Peitai na muri ane tu ina mai se whaalinga mai le official te maitai whaatonu le sao ia li poti. Pei ona silo fia o New Zealand o stasio sui awai o le Five Eyes. Lea e au fia ai Amerika, Australia, Kanata, whaapea ai ma Peretania tele. O le mea o mauti noa le I maua se tonu mo se file mu o le tau le nei e Lucia ma Ukraine I le whailo inga I le vā Trump ma Putin I Alaska. Aina whailo mai le sui Palestine o J.D. Vance ua tele lava ni vaenga ua iai le malo Lucia mo se file mu I le tau ma Ukraine. Ua molia le whaamisinonga le wharetupe le Westpac o na whapea ua la tau solia tu la fono e pule ai le whainga o aita la fupo o whaaune ngā tupe. O le komisio mea tau pisnisi le Commerce Commission o lo whaaponga ia I le tangi le nei e whaasanga I le hole tupe o le Westpac. O se ripoti mai le officer le regulator na atangi ai e tele taimi ua whaina ai tangata na whaia la tau whaaune ngā tupe le Westpac. Ona o le latou le maua o whaamtalanga uma whaale tu la fono tusa o latou ai tā lafu ai moise o tupe ma whai o na whaasao mai I le tului o ia nono ngā tupe. O ia vaenga uma o lo aia ia le tu la fono mea tau ai tā lafu ma mea tau tupe le Credit Contracts and Consumer Finance Act po le CCCFA. Ua whailo mai el te maitai o Vanessa Horn o le Commerce Commission tele vaenga na pa uai le whaare taua le Westpac ona o le ai ni whainga le lei mata le whengai mauti no ai la tau te usi ta ia mana onga o le tūla whono. O le taimi nei wailonga na malosi tau mwhainga le Commerce Commission ina ia mauti noa tau sia mausi ta ia whale tupe uma I le tonu o New Zealand ia inga o le tūla whono pūlea ma whaafoi na ai whaaune ngā tūpele tunu o loo whaia iai o se tūlanga le o fia iai le tele o whale tupe. Ua le manuia le tāle sanga il whaamisnonga se vaenga o te ngāta whainga luenga le kompani wa lele o le Air New Zealand ia sa fi nau sori tūla whono le whaamalo loina o la tau mai a la tau ngā luenga ona o le whaia ni o la tau tui pui o le wha mai o le COVID-19 fuluiva.
O lātou nei e to ono na ngā rulue o ni tangata au nei de tonu o malanga wha ale wāo mālo ale New Zealand. Na wha malo lo mai e lātou ngā ruenga i le lua awhe luas fultasi ina ua lātou le usita ia a ia inga na wha malu i le nā taimi mō tui pui o le wha mai o le COVID-19 mo le iwa. Wha ilo mai e le kompani o le wha i unga na whaia ia i lātou ia o se wha i unga tā la whea ngai. O swinga o le tūlafono o le pui ngā le wha mai ia na amata wha malu i la sus fulua i ulai lua awhe luas fultasi na mana umi ai pai late wha pēma tangata whai ngā luenga uma i le tonu wa lele o le New Zealand ina whaia o lātou tui pui o le COVID. O le whai unga la le nei mata upu na te ena ai le wha amsinonga o me tau ngā luenga le Employment Court ia le tausanga a i lātou ia. Ua tau fia mo se taimi le tu mau e le whale meli a New Zealand, le New Zealand Post, le awinatu leo ni meli a fifi e au fia fo imani wha amomoli a ngai i Amerika. O le fufuanga a le whainga ma Lord Donald Trump, ina i whaia ni la fonga e tutongi mo so se itu ainga o loa e wha auru whale atu i Amerika, Wailonga o nā whaina ai, ma le au nanga o meli whe awea ai i tūlanga whaalewa o mālo. Wai aso na te nei lea sa whailo mai ai le New Zealand Post, le tau fi ai mo se teimi le tū mau, o le awinatu i le meli i Amerika o ni a fifi, mani wha amomoli, ai nā o tūsi a toa mo pepa o wha maunga, e mo whai o na awe. Whailo mai wha pēr o le nei fuafuanga le tū mau, e tali a i le au ili linga o le whainga e tutongi ai la fonga nei e pei ona manao ai le malo Amerika. Tō tele tangata o whaate i ai ma le fia i le nei tūlanga ai moise o mātua i ai a inga ma whanau i Amerika i ai māsani o na ave i ai wha amomoli o le kirisimasi i tausanga te itasi. Ele ngā te tangata lau tele ai tele foi i a sea whaina o a whengai ma pisi nisi la iti ia e whaonga ina le au nanga i meli e ave ai a fifi ma wha amomoli i Amerika. Pei ta aina whailo mai le New Zealand Post o le tūlanga lau fo i le ua whaia isi au nanga tau meli i isi atunu o le laurangi i le teimi nei. E le i whailo aina mai lai le teimi nei se aso ma se teimi e to e fo i le tūlanga masani i a meli whe ave ai le wao New Zealand ma Amerika. E lua ni whaalawo tonga a awhia i lati na e o tūlisi i New Zealand nei, ua ngā lue whatasi i le tau whaatosi nei na mai o tangata e whia malanga asia si mai i lalo o le visa le ta ua o le visa ta whao ma whai ngā luenga po o le Working Holiday Visa. O whaalawo tonga nei e awhia ai le Backpacker Youth and Adventure Tourism ma le Hospitality New Zealand e nau ina i tele ni tau ma whai ngā whai le malo e whaatau sino mai ei tangata nei i te tono le tunu o ma ia langolango i nai ma pisinisi ia e whaalangolango i tūlisi e malanga mai i lalo o le nei i tu aingo visa. I nai tala mai le Pasifika o whaafeilo i alo ia le asia singa tau o loa le li palemi o Fiji ia City Veni Rambuka i lona taunu watu i le laumua o Initia o New Delhi. O lo fuafuani tala noa ngā lo i le wā Rambuka ma le Pālemia Initia o Narendra Modi ai whapea i fo i ma le Pelestene o lea malo tele o Trupari Mermo. O wala uina fo i Rambuka e whaia sana tau talanga e whaata tau i le Vasa Pasifika i le komiti o le malo Initia e whea ngai ma mata opu wha le wā o malo. I le atunu o Nauru o whailo mai ai le se atu o le company waalele o le Nauru Airlines e whaaleleia i ana au nanga anga i ane i le atunu o Fiji. O le teimi nei o lo i ai le malanga whaatunanga i nei le vai aso o le Air Nauru i le wā Manandi ai o le vai aso nei le ua amateina i se lātou malanga whaatunanga i na fau e anga i ane i le malai waalele i Nausori. Le mamao mo le lo mua Fiji i le aio suwa. O le company le nei, valele a Nauru, le Nauru Airlines, e fitu o lato valele le tu ainga o le Boeing fitu tolu fitu o lo o iai. O le whao ia valele o lo o whaonga e whela o ia Utah. Ai o isi va ai tolu
o lo whaanga e la wai I a pasese pe fe malanga I te ngata I le wā maisi e tunu e au fia I New Zealand whaapea ma au Australia. Ai I le tunu o Papua New Guinea ua wha malo lo le tu mauai I le pule whaatonu po le CEO o le company wa lele o le Air New Guinea o le li e swafa ia Gary Seddon ona o se mata upu e a fia I ni spare parts ma nisi mata upu tau I le pulenga. Whaia lea whaaiunga e whaamaro lo le tu mauai Seddon ai ua toi tolu wai aso ona taunu watu leo le urua I wale le tele o le tu ainga o le Airbus A220 a le company le nei o le Air New Guinea I le aso se fulu mo le rima o se tema. Ua amata I le vai aso nei ona te Tala le whaia o pālota mua po early voting I le whainga pālota le titi mo le na fō le tu malo Maori o Tamaki ma Kaurau ma e lua vai aso le umi o tu inatu I la upalota e whaiaia la tu palota nei a o le I tāpunia le awanoa. O le taimi nei e fōringa mai e to lua sui tau wā au tū o lo mālo si la tau mwhainga mo le fia avea mo whaipule o le nei tū mālo o la uaia o le lii o Penny Henare o le pātia le leiba ma le tamata ai e ngo ia Oriini Kaipara o le pāti a Maori. Ua mafua I le pālota le titi le nei pe o na silifia o na o le maliwai le masino Iuni o le tamaita ai o Takutai Task Camp le sa o mia le nofua mo le te pāti Māori. O le pālota tele le wāwheru sutolu na malo ai le nei tamaita ai il nofua o le tu malo mai le li nei o Penny Henare o le leiba e iwa tausanga o tūla I mai ai. O isi sui o lo tau vetuli ai le pālota le titi le nei e au fi ai le tamata ai o Hana Tamaki o le Partia le Vision New Zealand whapele li I ngo ia Kelvin Alp o le Partia le New Zealand Royal ma le tamata ai o Sherry Lee Martine o ia o se sui tu to tasi. O le aso o tofaina o le pālota le titi le nei o le astona ai ono o se tema ma e tāpunia whale pālota uma I le fitu I le fiafi. O leo whaamautu mai le TV New Zealand, ua lātou maua le aia de tau e whaasaralo I naita alonga soka o le ipo le laurangi le FIFA World Cup I le tau sanga a sau. O le neita o le sanga te leo ta alonga soka a le laurangi, e tolu o tunuu o le a tali malo ai, o le United States o America, o Canada, whape ai ma Mexico, mai o le atau wai mo le teimi mua tanu mai le tausanga nua fe se furu ia le awali I New Zealand le All Whites. Whailo mai le pulenga o le TV New Zealand. O le tele o ta'alonga o le ta'amusanga le nei, o le a whaasara lawina fua I le aise tau I le TV tasi e o fia umai ta'alonga le aua New Zealand. Pei tai e isi ta'alonga e tutongi pe a fia mai mua iai. O le ai ia se pasi whaapitoa e saunia mo tangata e fia mai moa I ta'alonga uma o le ta'amusanga I le au le nei le TV and said. O le ta'amusanga atoa e whaasa furu walu la whaio au o le atou wahai I la whainga I se lau mo le wha o ta'alonga e whanga solo I te tonu aso e tolu se furu mo le iwa mai ua whaamtaleina o se ipu a le lororangi au pito I te lele nei a le FIFA. Whailo mo I fo il tamai te ipule le TV and said o Jody O'Donnell e le ngata I le ipu o le laurangi le tausanga fau ai o le a whaasara lawina fua foi e le TV and said ma isi ta'amusanga le FIFA e amata atu le whaiunga o se tema e au fiai le FIFA Under 20 ma le ipu o le laurangi mo le vaenga o le Under 17 a tamai tai I le tausanga asau lua afe luas fulu mo le ono. O se li poti mai falani ta uai le manao o le kalapula ka pi longa I le atunu e ngo o le Raising 92 ina I o lato maua le li o adi sa veo le olpeleki e ta alo mo le lato au. Whaalia whapeo le li o adi sa vea tau sfutasi neitu sango le soifua o lo numele tasi I le lisi le kalapule nei le Raising 92 le ua nofo sauni po le alawa I le tupe o iai o le ao la tutongi lava ina I mawhai na marangatu sa vea e ta alo mo la tau.
O ari sa vei te mi nei e umana na kon karate o lo iai ma le uni la kapi a New Zealand I le whai unga le luafe luas fulfitu ai o lo nau le kalapu le nei I falani ina ia wawe ona wha amautu se lato whea ngai ngā mo ia. Ta ua se reporti le Daily Telegraph I Australia o lo o mana o le kalapu le Raising 92 ina ia avea ari sa vea matangata la kapi au pito I maua runga lona tutongi I le tala whaasalo pito o le tā alonga o le asili mau atu I tupe ia na ofa ia Dan Carter whapea ma Matt Gito o Australia e tā aloai I a pani o le nei alo Samoa ia ari sa vea ua iwa sfuru iwa lau wha inga o na tā alonga mo le au o le oro peleki. E se ripoti mai whenga iai ia le au o tamaita I New Zealand. Whenga nei mani manuanga ia stasio tamaita I ta alo wha moe moina o le Black Ferns I lana ta alonga mua le ana mano ai ia se pania I le asona nafi. O ia leo le tamaita I o le loose forward o Kaipo Olsen Baker na whaina le vai maave I tua ai le lewa na suia atu I te tonu I le awha muli. Ea mai ua masalomia ua ngau le so onga o le vai. Ta ua mai le whaia onga o le au ia Ellen Bunting. E fōlinga tū ngā le manua o le vai o le nei te mai mai o lo talia se li pōtia fō mai. Na wha manua lia fōi ia le wingi a le au o Aisha Leti I inga le lua na sikoa I le tālonga lea ma se pānia na nafi. Ai pitai o le o wha solo ina manuia. O isi tālonga so ai le au nei e tamaitai o New Zealand I le whai unga o le vai aso nei o le awhitau iai ma le aua I Apani le ana malo ai alani le lātou tālonga I ai e wha se furulua I le se furu ma le wha. Hea o le taununga na ma le whai unga o le nei vaianga o telefau.